nibyo ni ishyano pe ngo burya abarwanyi ba M23 nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira babeshye ko mu by'ukuri bifuza kuvamo, ariko ngo ntabwo byari biri ku mutima, kuko akari ku mutima ahubwo gasesekara ku munwa. Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'abarwanyi b'uyu mutwe, yahise agaragara bidateye kabiri ari ahitwa Kamanyora n'itsinda ry'abanyamurenge biganjemo abanyamurengekazi. Aba akaba mu by'ukuri yavuga ko ngo ari abahunze ihohoterwa bari bari gukorerwa mu mujyi wa Uvira, nyamara bikavuga ko ibi byari byateguwe n'abageze iri tsinda ry'umutwe wa 23 bashaka ikipe cyangwa se itsinda ry'abaturage, ariko bamwe mu baturage baza kubavamo bavuga ko ibi bari kuba mu by'ukuri babihatirwa kubivuga ko barimo guhohoterwa, nyamara ibi ngo atari ko kuri. Umuryango Human Rights Watch wasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukurikirana ibijyanye n'ihohoterwa riri kuvugwa mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibijyanye n'akarengane byose bikaba byahagarikwa mu maguru mashya. Ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buremeza ko nyuma y'uko M23 ivuye mu mujyi wa Uvira, kuri ubu ngubu hari bimwe mu bice bikikije uyu mujyi bikomeje kuberamo imirwano hagati y'izi ngabo ndetse n'amatsinda agiye atandukanye agenda yoherezwa n'inyeshyamba, ariko ubutegetsi bukaba bwatangaje ko burimo burahagarika ibyo bitero. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo kandi nanone buyobowe na Jean-Jacques Purusi Sadiki bemeje amakuru yisubira mu biro ndetse no mu myanya hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho tubive imuzi n'imuzingo, turareba situation iri kurangwa mu mujyi wa Uvira mu baturage byifashe bite, ese koko umujyi wa Uvira waba warugiye gutungana? Ibyo byose unyemere tuze kubigarukaho mu by'ukuri. Hanyuma hamwe namwe kanda subscribe cyangwa se sabone, turushe kugenda tubana ibitekerezo cyangwa se inyunganizi byanyu, turaza komeza kubyakira turebe uko byifashe. Hejuru y'ibyo ngibyo like, share ndetse no kujya muri groupe yacu ya WhatsApp biraza kudufasha cyane kurushaho kugenda tubagezaho amakuru yacu kandi mu buryo bwiza ndetse bwizewe. Ntujye kure, reka aya makuru tuyagarukeho mu buryo burambuye. Reka duhere muri Kisangani. Haravugwa rero itsinda ry'abantu ryaje gufatwa bikekwa ko baba bakorana n'umutwe wa 23 ndetse bakaba barinjiye ahangaha Kisangani kugira ngo babashe kuba batezamo ibikorwa bigiye bitandukanye birimo n'akavuyo ndetse n'imyivumbagatanyo bishobora gutuma M23 ibona uburyo bwo kwinjira aha muri aka gace nk'uko byagiye bivugwa. Mu by'ukuri ibi ngibi ngo ni bimwe mu byagiye bikorwa henshi mu mutwe wa 23 ba wifuza kwerekeza, dore ko ibi bikorwa byagiye bigaragara mu mijyi nka Goma, mu mijyi nka Bukavu, mu mijyi nka Uvira, ubwo M23 yabaga igerageza gushaka kwinjira muri ibi bice. Kisangani ni kamwe mu bice kugeza uyu munsi izi nyeshyamba zagiye zitangaza ko zifuza kwigarurira. Kisangani kugeza uyu munsi bikaba bivugwa ko hakozwe ibishoboka byose kugira ngo igikorwa nk'iki ngiki kibe cyahagarikwa cyangwa se cyaburizwamo, aho igipolisi muri aka gace cyakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo icyo gikorwa kibe cyahagarikwa. Ni inkuru yo kwishimira ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abashyigikiye umutekano no gutera imbere mu bikorwa byo guhagarika inyeshyamba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikwiye kwishimirwa mu bimaze kugerwaho ndetse n'intambwe ikomeje kugenda iterwa. Mu yandi makuru rero tugenda mu by'ukuri tugana no ku zindi ngingo, tunyarukiye muri Kivu y'Amajyepfo muri amwe mu makuru akomeye cyane amaze kuba yatugeraho
biravuga ko umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch watangaje ndetse unasaba ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushinzwe kurinda amahoro n'umutekano kohereza byihuse itsinda ry'impuguke mu bijyanye no gukurikirana uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu kurinda abasivile mu mujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'uko ngo hari bamwe mu baturage bari gutabarizwa, ariko kandi Human Rights Watch irasaba kandi MONUSCO gukorana bya hafi n'inzego za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo hakorwe isuzuma rikomeye ry'ingaruka z'umutekano ndetse no kugenzura neza imitwe y'ingabo za leta FARDC iri muri utwo duce. Mu itangazo ryashyizweho ahagaragara, Human Rights Watch kuri iki kibazo mu bijyanye n'umutekano biri kuvugwa muri Uvira barasaba igisubizo cyihuse kandi gihuriweho n'umuryango mpuzamahanga. Uyu muryango urasaba umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi European Union ndetse umuryango umwe bwa Afurika African Union na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongera inkunga y'ubutabazi no gukoresha igitutu cya diplomasi kugira ngo bashishikarize leta z'u Burundi, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda gushyira imbere kurinda abasivile kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose muri iyi ntambara, dore ko abasivile aribo bakomeje kugenda babigenderamo cyangwa se bahuriramo n'uruva gusenya. Ati mu gihe kandi bidakozwe gutyo abasivile barindwe bishobora kuzateza ibyago n'amakuba mu bihe biri imbere ndetse no kongera imibare y'abaturage bahunze, mu gihe nyamara kugeza uyu munsi byaragaragaye yuko benshi mu baturage bari mu buhungiro babayeho mu buzima bugoye cyane kandi bukakaye ku buryo buteye ubwoba, kuko kubasha kubona ibibarengera birimo aho kuryama, ibyo kurya, imiti, no kuvuga ubuvuzi, amazi meza, mu by'ukuri byose bikomeje kuba ingutu ndetse n'ingorabahizi. Akaba ariyo mpamvu umuryango Human Rights Watch usaba umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi, ugasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ukongera n'umuryango umwe bwa Afurika guhita bashaka igisubizo cyihuse mu bikorwa byo guhagarika ibibazo bikomeje kwibasira ndetse no gushyira ibyago n'amakuba ku basivile. Human Rights Watch, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, urashimangira ko ari ngombwa korohereza imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi gukora nta nkomyi muri iki kibazo ndetse no gushyira mu mutekano inzira z'abaturage bahunga imirwano. Nanone kandi barasaba ko Amerika, Ubwongereza, umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi ndetse n'inama y'umutekano ya Loni bafata byihutirwa ibihano bigamije ibihano ku giti cyabo, no kuvuga bamwe mu bantu bari kugira uruhare muri ibi bikorwa bigafatirwa mu by'ukuri, yaba abo mu buyobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo mu buyobozi bo mu Rwanda nk'igihugu gishinjwa gushyigikira ndetse no kunyuma y'izi nyeshyamba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye mu kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ubushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch ku karere k'ibiyaga bigari bita Thomas de Moncheye yagize ati kugerageza kwa M23 kwerekana kugenzura Uvira ari byo byonyine byatuma umutekano w'abanyamurenge ugerwaho, bisa naho byashyize abasivile mu kaga kukarushijeho, bikabakururira ihohoterwa rikabije. Uyu mushakashatsi mu muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu avuga ko kuba M23 mu minsi yashize yaragerageje nanone kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira yitirira ko igiye kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, by'umwihariko uburenganzira bw'abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge batuye muri ibi bice, ngo ari nabyo ahubwo byatumye abaturage ubuzima bwabo bujya mu kaga gakomeye cyane, bityo akabona ko igisubizo kitari mu kuba inyeshyamba arizo zishobora gushaka uburenganzira bw'abaturage, ahubwo bigomba gukorwa binyuze mu buyobozi bwa guverinoma ndetse no mu buryo bwa nyabwo bujyanye n'amategeko mpuzamahanga yo kurengera ikiremwamuntu. Akaba ari bwo buryo bikorwamo, uretse kumva ko inyeshyamba arizo zishobora kuba zashaka umutekano w'abaturage.
Kugeza kuri ubu ngubu kubera ibibazo, Human Rights Watch irasaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kohereza inzego z'umutekano zatojwe neza kandi zaturanyijwe mu buryo bukomeye, kwambura intwaro ndetse no gusenya imitwe yitwara gisirikare ikora ibikorwa by'ihohoterwa ndetse no gushyikiriza ubutabera abantu bose bagize uruhare mu byaha byakorewe abasivile byibasira nyine inyokomuntu hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi umuryango Human Rights Watch ukaba wasabye ko cyangwa se watanze ubutumwa buvuga ko ibyo bikorwa bigomba guhita bikorwa byihuse vuba na bwangu mu maguru mashya hatabayeho gutinda, kuko gutinda bishobora gukomeza gushyira mu kaga ndetse no guteza ibyago n'amakuba ubuzima bw'abaturage ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kugaragara muri ibi bibazo bagirwaho ingaruka. Kimwe kandi nanone yuko ingabo z'u Burundi ngo zaba zamaze kugera Uvira mu gufasha FARDC ndetse na Wazalendo mu bikorwa byo guhagarika kwinyeshyamba z'umutwe wa 23 zishobora kongera kugaruka muri bice, dore ko byavugaga ko ibi hari bimwe mu bintu birimo biragenda binugwanugwa hakurikijwe ishusho, isura ndetse nuko ibintu byagaragaraga hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere y'ibyo bunashinja inyeshyamba za 23 gusiga basahuye uyu mujyi wa Uvira ku kigero mu by'ukuri gihagije, bagasaba yuko ibyo byakabaye bihagarikwa vuba bidatinze. Amatsinda menshi y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi yinjiye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo anyuze ku mupaka wa Kavimvira, agamije gushimangira ko ingabo za leta ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo ba Wazalendo bakomera mu bijyanye n'imyiteguro mu mutekano mu minsi yashize mu bikorwa byo guhagarika umutwe wa 23 ko byarusha noneho gutezwa imbere. Nk'uko amakuru aturuka muri sosiyete sivile abitangaza, biravugwa ko ku munsi w'ejo washize mu gitondo cyo kuwa gatatu, ubwo twari tariki 21 z'uku kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, izo ngabo z'u Burundi zari zakusanyijwe hafi na Kavimvira mbere yo koherezwa mu bice bitandukanye bifite akamaro ka gisirikare muri Uvira ndetse no ku mihanda ijya mu kibaya cya Ruzizi. Ikibaya cya Ruzizi ni imisozi miremire ya Uvira, aho Pretu bikomeje kurangwa n'umwuka ubwoba ndetse no kutizerana gukabije hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta. Impande zose kugeza uyu munsi zifite imyanya yazo irebana n'ibi bice, bityo bikavugwa ko kuko bigaragara ko ibi bice bishyira mu ruziga umujyi wa Uvira kuba wakomeza kuguma mu bibazo by'umutekano muke. Igisirikare cya leta Kongo FARDC gifatanyije n'abafatanyabikorwa bakorana ku mirongo imbere ku rugamba biyemeje gukomeza gushyira imbaraga n'igitutu ku buryo budasanzwe ahangaha muri ibi bice mu rwego rwo gukumirira kure izi nyeshyamba. Burya ngo kandi mu bice birimo Kiriba, Sange ndetse n'ahandi kuri ubu hari kugwa benshi mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23, bikaba biterwa n'ibisasu bya drone biri kuraswa n'uruhande rwa guverinoma mu rwego rwo gusenukira kure abarwanyi. Ibi biremezwa kandi nta gushidikanya, bivugwa ko igisirikare cya leta Kongo FARDC nabo bafatanyije barimo n'ingabo z'u Burundi bashaka kwerekeza bice bya Kamanyura. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahakanye ibivugwa n'umutwe wa 23, ashimangira ko raporo z'uyu mutwe zivuga yuko cyangwa se zigaruka ku makuru avuga ko ngo haba hari bamwe mu baturage barimo baragenda bahohoterwa n'umutwe wa 23, Prito bahohoterwa n'uruhare rwa guverinoma nk'uko bivugwa n'umutwe wa 23 ngo bitaba ari ukuri. Arashimangirwa ko umutwe wa M23 umutwe witwaje intwaro kandi udakwiye na gato kwitiranwa n'umuryango w'abanyamurenge, kuko ngo nta mahuriro namba. Ngo abanyamurenge nibigeze ba M23 cyangwa leta y'u Rwanda ubasha bwo kubarwanira cyangwa kurwana mu izina ry'uburenganzira bwabo, ngo uwo muryango ntufitanye isano na M23 kandi ni wagombye kuryozwa ibyaha bikorerwa abaturage bigezwe mu ruhare n'uwo mutwe witwaje intwaro ushyigikiwe n'u Rwanda.
Avuga kandi ko urwango n'amacakubiri byinjiwe n'u Rwanda binyuze muri M23 bitazashobora gutandukanya Abanyamulenge ndetse n'abandi baturage, kuko ko babona ko kuba ari indangagaciro zikomeye. Kwirukana abaturage ku ngufu ngo bakavanwa mu byabo n'iwabo bakajyanwa kuba mu nkambi z'agateganyo zidakwira imibereho ya muntu byagaragajwe nk'urugero rwo hejuru rw'ubugome n'uburyarya. Ku ruhande rwayo, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko izakomeza binyuze mu nzego zayo kurinda abaturage bose n'amoko yose nta vangura hagamijwe umutekano n'ubumwe bw'igihugu. Ibi ni ibyavuzwe n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya, ndetse anabicisha ku rukuta rwe rwa X. Yongera kwemeza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabitewe agahinda ku buryo nashidikanywaho bw'ibikomeje kugenda birangwa muri iki gihugu byibasira mu bwoko bw'Abanyamulenge, mu kibazo gishobora kubashyira mu kaga nyamara ngo basanzwe abatari muri ibi bibazo by'umutwe witwaje intwaro wa M23. Bityo ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukaba bwatangaje ko bufite gahunda yo gukora ibishoboka byose mu guhagarika aba barwanyi, kudatuma bashobora kuba bateza imbere ibyo bikorwa byabo, nk'uko mu by'ukuri Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda abitangaza. Ngo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo bakore ubukangurambaga abagize itsinda cyangwa se umutwe w'Abanyamulenge batazijandika muri ibi bibazo. Mu mujyi wa Uvira ngo haragaragara icengezwa amatwara n'intambara by'umutwe witwaje M23 byahuriye n'ukuri mu guhungabana urukundo abaturage bakunda ubutaka bwabo ndetse n'ubushake bwo kubana mu mahoro. Ngo nubwo hakoreshwaga igitutu n'ibyateguwe bigamije kuyobya rubanda, abayobozi n'abaturage b'Abanyamulenge bagize ubutwari bwo kwamagana ku mugaragaro kwirukanwa ku ngufu ndetse no gushimangira uburenganzira bwabo bwo kuguma mu gihugu cyabo nk'Abanyekongo batuye iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byemezwa n'amatangazo ya leta ya Kongo n'ingabo zayo FARDC, umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda ngo wakoze mbere no mu gihe cyo kuva Uvira ikorwa ry'imurwa ry'abantu ku ngufu ryibasiye bamwe mu Banyamulenge, bamwe boherejwe mu Rwanda ngo abandi bajyanwa Kamanyura ndetse na Bukavu. Aya makuru yemezwa kandi n'andi masoko atandukanye harimo diaspora y'Abanyamulenge yasohoye itangazo rihamya ko habayeho kwimurwa ku gahato. Kwa kabiri tariki 20 Mutarama 2026 M23 yerekanye imbere y'itangazamakuru ryo mu gihugu na mpuzamahanga Abanyamulenge bamwe ivuga ko bahungaga itotezwa bivugwa ko bakorerwaga na FARDC. Icyo gikorwa cyari kigamije gushimangira inkuru y'ubwigunge ndetse no n'ivangura nk'uko byavugwaga, gusa ngo ibi byasanzwe ari manipulation. Guhisha ukuri gukomeye kurushijeho, abaturage bari barasunitswe kugenda ku ngufu atari ku bushake. Mbere yaho habaye inama ngo yabereye mu rusengero rwa Methodiste Nyamyanda yitabiriwe n'inyeshyamba n'abagize umuryango w'Abanyamulenge. Mu gitutu gikomeye M23 yahise isaba abaturage gukurikira ingabo zayo mu gihe cyo kuva muri Uvira nta bisobanuro bifatika itanze. Icyo gihe ngo nibwo amajwi amwe y'abaturage yatangiye kumvikana. Perezida w'umuryango w'Abanyamulenge Uvira aragira ati ntidusaba inkunga y'ubutabazi, turabasaba kudufasha gusubira Uvira. Nimudufashe buri wese agahabwa igitambaro cyo gusakara ku butaka bwe, ariko mbere na mbere mudufashe gusubira Uvira. Icyo nicyo dusaba cyane. Abana abaturage baturuka mu mujyi wa Uvira abo mu bwoko bw'Abanyamulenge bavuga ko bahatiwe kuva muri uyu mujyi ku ngufu, ahubwo icyo basaba bakaba basaba uburyo bwo gusubira muri uyu mujyi, ari naho ubuzima bwabo mu by'ukuri bwa buri munsi bwari bushingiye nk'uko bivugwa n'umwe mu bahagarariye cyangwa se mu bakurikirana ubuzima bwabo umunsi ku wundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari impamvu nyinshi ngo zaba zishobora kugenderwaho mu guhagarika ibikorwa birimo biragenda bikorwa
n'abarimo inyeshyamba z'umutwe wa 23 ibikorwa byiswe ibyo guhotera abaturage ndetse no gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga ndetse no mu kangaratete. Ibi rero abenshi mu bagize itsinda ry'abanyamurenge bakaba bagaragaye babyamagana, bavuga ko ari imitego, bavuga ko ari uburyo bwateguwe n'umutwe wa M23 bugamije guharabika isura y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse no kwirukana ko abaturage baba bafitiye umujinya kandi batabifuza habe na busa. Iyi nkuru ariko ikaba yateje igishyika mu itangazamakuru ndetse yongera kugaragaza ku buryo budasanzwe urugero rukabije rw'ibiri gukorwa n'inyeshyamba za 23 hategurwa mu by'ukuri inkuru zikomeye cyane zigamije kwerekana cyangwa se kugaragaza ishusho itariyo igaruka ku gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murimo muragenda mwumva uko ibintu byifashe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero nkomeje kugenda mbabwira nti mukomeze kugenda mugira ibihe byiza, aho bitifashe neza mukomeze kugenda mwihangana. Ni inkuru nyine zikomeje kugenda zivugwa hano, ariko amakuru akaba yemeza ko cyangwa akaba atangaza ko imirwano ikomeje mu bice bimwe na bimwe, ndetse kandi iyi mirwano irimo iragira ingaruka zidasanzwe kuri bamwe mu barwanyi umutwe wa 23 nyuma yo gukoreshwa kw'imbaraga zikomeye cyane kandi zidasanzwe. Ubwo hakaba havugwa icyitwa cyangwa se hatangazwa icyitwa drones zikomeje gukora akantu muri bimwe mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23 ndetse n'ibice bisatira Uvira, aho mu 23 ngo yabivugwaho gukomeza kugerageza cyangwa se kugaragaza ishusho yo gusubira muri uyu mujyi mw'abantu mwe. Kambashimire babwire mwakoze cyane kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi by'ingenzi kurushaho gukomeza kugenda tubana namwe muri biganiro n'amakuru. Ngiye umvaga kuri izi mikoro na Bosco Mutaramu cyane. Iyi ni Region Info, urasabwa gukanda subscribe ukanyarukira no kuri Barore TV naho ukareba uko byifashe, ubundi ibindi turaza gusubira mu masaha imbere turaba tureba n'andi makuru abagezweho ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bitangazwa hirya no hino hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo.